Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabengcwele Nkosi yamakhosi ngizocela uMshumayeli uDumisa usinyaka angilekelele emsebenzini kaNkulunkulu amen Nkosi yethu kwamukele uthandaza kwethu ungabi ngokusho kwethu ube ngokusho kwakho mambe njalo amen amen azula ekhane nasesindabele Amen. Amen. amen Baba Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka esihlalweni sobukhosi Baba ngiphinde ngikhuleke ushanga lomhlabathi ngibingelele amakhosi asendlunkulu nabafundisi nendlunkulu nabantwana basendlunkulu
nendlu enkulu yangaphakathi ihame intonga engcwele egameni lonyazi lezulu amen. Ngithunyiwe inkosi enkulu yakithi ebuhleni mama Nazaretha, ngingumntwana omncinyana njengoba sibuthene lapha nje size enkosini enkulu yasebuhleni unyazi lezulu amen. Ngithunyiwe ke bangcwele inkosi enkulu yakithi ebuhleni engicela ukuthi ihlale olimini lami njengoba ingithumile ngikhulume engizokunikwa yinkosi enkulu yakithi ebuhleni. Okwami inkosi ngingakhulumi phezu kwabantu bayo abayingcwele okwami, kepha ngikhulume engizokuthunywa yiyo, engizokutshelwa yiyo, futhi ngiyimela ethi angime khona. Ayibonge inkosi. Ngizocela ngengoma isihlabelelo sekhulu nesihlanu 105. Wabangine Jumani yigijime
lezulu elungkhethe luhlale olimini lami ikhulume iqiniso phakathi kwendawo engcwele Manazaretha sibhekene nengwadla lalututhingo lenkosazane lithi umuntu nomuntu ucaba indlela yakhe ekhaya ukuze kuthi ngensuku zokugcina uhlangane naye ezweni elizayo Manazaretha ingcwele ukhona umuzi oyingcwele lapha siya khona okhazimulayo njengelanga nenyanga umkhokheli wakhona uJehova kuphela yakhumbula ngolunye usuku bengikhona phambi kwenkosi yaManazethunya zezulu lathunya zezulu weManazaretha yathi mina ngiyaniqaqathe ngiyanqanqatha ngimqanqathela ukuthi ngimphose ngale emakhosini ngale ezweni ezalapha siyakhona isihlabelo sami sithi inhliziyo yami uma ukukholwa kuwe ukuphuma kwenhliziyo kodwa uma inhliziyo ingiphisa ngovunyelwa ubani uma ulahla ithuba Mnazaretha ingcwele lokuthi uyilungise ngoba ngale kwethu nakusekho ukulungisa incwadi engcwele ithi okuboshwe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe ithi okukhululwe emhlabeni nasezulwini kukhululiwe Ncwadi yamaHebheru 9 verse 29 ithi ngakho zonke izinto ziyawuhlanjululwa ngegazi akuba bikho ukuthethelelwa uma igazi lingatheliwe okumfanekiso osezulwini ukuthi lapha siyakhona akukho ukulungisa uma ungalungisanga lapha phambi konyazi bayibonga inkosi Luthunya zezu Manazaretha ingcwele ngizothanda ukuthinta entweni ekhulunywa inkosi unyazi lezulu efisa ukuba sizenze yini unyazi lezulu sidinga simunye isigibela nasitimela ungabuzi ukuthi siyapi gibela munye umshayeli unyazi lezulu kuphela futhi ibandla bagcotshwa elikaShembe akuyona ibandla lomuntu uma yethu umfusi Ntombela ethi inkolo yebhayisikili imbi ngoba ibhayisikili uma liwa nawuzowa uthi ubaba unyazi lezulu uthi ababongela abantu zithinta lezi zinto ezikhulunywa inkosi uthi ababongela abantu usho inkosi yaManazaretha umbombela isitimela samaMpondo unyazi lezulu uthi ngiyababongela abantu abasakhumbula ukuthi kuze befike la kulo muzi wengcwele wasebuhleni beza kanjani uthi labo bantu abasakhumbula ukuthi beza kanjani ubanika isibusiso baba wathi inkosi ibabusise laba abanjalo wena usakhumbula usakhumbula njengoba unjena nje usakhumbula ukuthi wenza kanjani ukhona into eke yakhululwa inkosi ngelina nguNyazi lezulu yathi
umuntu efika ethempelini kuyisabatha akadlala isiqephu sakhe alalele izwi likaNkulunkulu elabuweyo ngoba uzosona mngani wami lapha siya khona unenkani nje kodwa uzosona lapha siya khona uzosona lapha siya khona abeselalela umuntu kwabiwa kwezwi ethe laqeda lapho esonga isiqephu sakhe aye edokodweni lakhe niyabona lama group esiwenza lapha esontweni uma uyawabona uthi baba akuthi ngaphuma nje inkonzo usonga isiqephu sakho uye edokodweni lakho uhlale phansi wakhuluma inkosi yamanathi langaphuma siwathi abalothawuli yabangula usomele ethi njengentethe yakhuluma nami yabagubela ngicela ukuthi amkhumbule ubaba omkhulu ozali baba nganasi isizathu uma inkosi ilanga ngene engozini yemoto ngo1983 iveni iqonda ekhumbini ngihlezi ngaphambili zizohlangana phezulu wafanele ngiphume ngewindi ngaphambili kodwa ngiphumanga ngoba ngangigciniwe ushembe ngaphume emotweni ngama ngaphandle eJohannesburg eRobertson mama ngaphandle ngahle kuba nawungibheka kahle ungibuka kahle ungibhekisisa nginengozi lapha nje ngashawa yini la kufanele ukuthi ngiphume ngaphambili kwischeme uma ngisahleka nje ngihleka kuhle komuntu emuka namanzi ithi intombazane eseduze kwami lapha ithi baba ngisebhuti lapha sengubaba manje ithi bhuti ngicela ukuthi ungibaba ungikhiphe ngoba no awulimele ngithi-ke ngihleka shubala ngagcina isho njalo ngoba umshayeli owaye eshalela itekisi isitsheli ngisahlala lesifubeni kuye sambambe ekhala umntwana wabantu ntombazane ishayile imlesi ingakwazi ukuyikhipha imina engangihlezi ngaphambili ngama ngaphandle ngase ngiwa ikhathi kwabo 3 aquleka ngabona inkosi enkulu yasekuphakameni ulangaphuma sikhothe yehlala emkhathini wezulu yafike yama yathi qama manje ingakafika esidumbini sami yayisikhuluma nobaba omkhulu ozali baba engithi inkosi ngicela ingikhumbulele yena unyazi lezulu baba omkhulu angibheke ngingawona umsebenzi kaShembe athi umkhulu mnomzana mkhulu akazange sabele azange esho lutho wathi ngiyacela mnomzane ushula ngaphuma sikhothe ngicela ukukhuluma nalomfana wakho base umkhulu eseguqa njengalapha egqoka ibhantshi ezweni elizayo sidumbu sami ngiyasibona phansi dlala mfowethu dlala njengoba udlala nje uqinqa ibhola kodwa siyaya ngale kwethu uqinise uthi esegubini ubaba omkhulu uqonda kimi ngaphuma ufaka isandla la ngaphansi kwesidumbu ngiyambona nginaye ngiyasibona isidumbu sami phansi uthi wempani ngithi baba uyangazi mina ngithi baba ngikwazi
uthi nguShembe uthi ngithunyiwe mfana ngithunywe kuwe kuthiwa ngibuyisele emhlabeni insuku zakho zisezande ezwe uthi ngizokuyala ufuna ngaphuma sport bana kamthetho ngizokuyala ngibuyisele emhlabeni njengamanje kodwa ngizokuyala ngizokuthisha ngenze njani manje mlalela wena ngizokuyala uhloniphe uyihlo nonyoko insuku zakho ziyokwanda ezweni wathi wena mfana kamthetho wathi isithutha esibhizi esifika emzini kababa wakho wosiphakela esitsheni odlela kuso amazwe enkosi ilanga la wathi okwesithathu sini isono naso wena mfana isono sakho naso osokuthi na uhlangana endleleni nomuntu ombingeleli ayi nganginsizwa ngangidongo elithandayo liqhenya futhi angiyona into mina ngalekelwane nje ngisho ngafika ngakithi ungiseshe bakutshela uthi hayi siyamazi uthi mbala kamthetho njengamanje uye eNazaretha thina boShembe siyosebenza ngawe eNazaretha wathi ngiyabuyala wathi mbala kamthetho akukho ozokhuluma emhlabeni kumaNazaretha ngaphandle kwethu ozokhuluma mbala kamthetho kumaNazaretha ozakutshelwa yithi thina boShembe wathi thina boShembe siyokutshela mbala kamthetho sithi mana la ubusuyama abanga o3 isikhathi ingozi yangithatha ambulance ngabili iye Parawane hospital ngafika khona ngaphaphama kodwa ngihamba ngewheelchair inesi lingiqhuba ngihlezi kuyihlela iyongifaka la kunomoya khona ukuthi mhlambe sengagxuma umqondo ubuye wathi nengiqhuba unesi engisa emshinini nomoya nempela wheelchair ngasukuma koko7 ngasukuma ngama nenyawo ngixhuma ngaphaka phezulu amen ayibonga Nkosi ayabuza amanesi olaba abakade ngibele nabo bahlezi lapha abasetshenzwa abanakiwe bathi kungani amanesi ngasinaki thina nake lo muntu lo lithali nyine sayi animboni lo muntu lo nazi iphanda ziqolela ingalo uthi nesi litshela laba balimela bathi abantu abangani bona kungakho nimbone nje lo manaza letha ingwele ngehla ngezekhaya kwakuyisonto wafika insilo za abatwana bezongibheka abangomakhalwana bami sebezwile ukuthi ngehlelwe ingozi cishe mhlawumbe ngihambile ngoba ngase ngilindele ukuthi ngene emoshali ngase befika sebengithatha sengiphuma nabo sesehostel lapha hostel eDukloof nginomNazaretha kodwa lo mNazaretha ngusebenzisi njalo la ngiphume ekhaya ugogo uyawusonga awufake kuphepha bheke emphakweni kodwa na ufika lapha ngifika lapha eDukloof ngubeka lapha nje ucela intuli ipolice sport lapha eDukloof
wangifica kahle uShem wona uzokufica kanjani inemali igcwele iqali usiliva amasenta agcwele iqali nginemali angicabangi lutho lolunye kodwa kwakunganginenkinga yokuthi noma ngisemsebenzini ngike ngiphathe umshini ngiguqe ngithanda kube khona ukuthandaza inkinga yami yayilapho nje ngangavumi ukukulandela Nkosi ngithi ngiyinsizwa kanti angilutho insizwa silapha ekuphakameni ayibonga Nkosi insizwa silapha ekuphakameni ebusheni baba Nazareth yayisho njalo uthi wona wathi usuka ngiphetha abathathu bendaba ethi ngiphethe ilwane alisho njalo uthi athi nangifike ekhaya ngekhaya ngayesonto ngaye ekhaya ngathatha umalume ngaye ekhaya Matthew 5 verse 13 ake sizwe uthi uphethe Matthew 7 Sasho 7 verse lokuqala Jeremiah 17 verse 9 Eningilakele ngiyaphuthuma ngaze ngishaya isikhathi Inani usayethu wezwe wema Nazareth ayingcwele thina maNazareth asebuhleni konke ngithandayo ekhulunye inkosi unyazi yezulu luthi unyazi yezulu bonke sonke njengoba silapha ebuhleni asisalanga ngoba sihlakaniphile sakhethwa kusho unyazi yezulu bayibona inkosi wenzani bomani thina singusawethu ezwe kepha uma usayethu edumele kepha uma usawuthi edumele leyo liswa ngani na ngoba uhlala udumele njena uzophuka nini ulandela unyazi yezulu hlwele indaba awusafanele lutho uyayibona yini mngani wami ziluka amakhwapha kuphela ukulapha awuboni mngani wami ukuthi awusafanele lutho ungena kwabayingcwele nokunyathelwa ngabantu ukhishelwa ngaphandle unyathelwe ngabantu nina ni ukukhanya kwezwe lalela mana sisehleni ithi inkosi unyazi lezulu nina maNazareth asebuhleni anisalanga ebuhleni ngoba nihlakaniphile nakhethwa umuzi owakhiwe entabeni nina maNazareth asebuhleni ningumuzi owakhiwe entabeni wonyazi lezulu ongeke usitheke lathi uThimo lathi ya ngiyababona khona bahajeka lento ithi uthi ngoba bazoba ngamakhanda phansi inyawo ibheke phezulu awuboni wena kuba luhlaza utrendika awuboni qhubeka asokhelwa isibani sibekwe phansi kwesithi wemngani wami uzothola nini ithuba zobulibele izindaba nje lokho khani isibani sakho usibeke phezulu kwetafula phambi kwabantu abayingcwele na siyafakwa othini sisibani siyakhanyisele ngabasendlini sifakothini isibani sonyazi yezulu kuze sikhanyisele bonke abantu njalo kukhanya ukhanya kwenu phambi kwabantu mngani wami othandekayo khanya phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu ukuze abantu babone imisebenzi yakhe elungile ngoba uthanda unyazi ngoba uyabona uma uthanda uShembe ulwela ulunga phambi kwabantu ngoba ithi incwadi eyabhalwa unyazi lezulu onke umNazaretha makabe munye njengebumba likaSimende ngoba umNazaretha
uNazaretho ingcwele umuhlala ngokwehlukana uzolahlwa unyaze. Matthew 17. Matthew 7. Ningasindlekeli. Ukuba ningasindlekelwa. 7. Celani. Lalela. Njengoba sibuthele lapha nje. Sise phambi kaNkulunkulu unyazi lezulu. Awungidanga. Ngidanga. Lapha kanongo. Sinomfundisi ubaba uDlada nangeduze kwami. Obaba ngiyabonga. Umfundisi wenkosi. Nomphuzu Buthelezi. Ukungicangatha kwenu. Ngikucela lapha nje. Akaze ngikhethe icala phambi kwenu. Sekuthola ukuthi ngiyanhlasela. Nima phambi kwenu ngingane. Angene ebusumayelini. Akaze ngikhethe icala. Kangena eBhangelini. Akaze ngikhethe icala. Kuthe egcineni sengixoxela umfundisi. Ngabiza umfundisi uDlada sinomphuzu umqhono lo sesishile emhlabeni. Benomphuzu Buthelezi. Sangena eDokodweni. Basibeka laphambi kwa. Bathi bafana bami. Bafana bethu. Namhlanje bafana sizonitshela ukuthi semgcotshiwe. Lapha ebuhleni bamaNazaretha ningabafundisi. Kodwa bafana sizonitshela ukuthi icala leni akaze sithethe ningabashumayeli. Akaze sithethe ningabavangeli. Sizobe siyaqala bafana uma senisefundisini sithethe amacala enu. Webafana usumphuzu Buthelezi base bathabathini wondini nomphuzu uDlada. Webafana baba wakhona isikhathi semngcele. Thina sobabili batala thina nomphuzu umkhulu usambile emhlabeni. Thina asiyenzanga imngcele. Ngathi mina Dlada usumphuzu Buthelezi sobathabathini gijima la ngijima khona. Wathi uDlada gijima la ngijima khona Buthelezi. Engaba ukuthi umphuzu Buthelezi esehambile. Wabuya wenza kimi. Wathi wemthetho ngathi ba. Wathi lalela la ngikutshela. Ungesabi. Ngikukathile. Kuswamnyama. Wathi ngikukathile. Ungesabi. Okwathi ngolusuku ubona eDokodweni. Ngisangibhangeli singena ngalesa. Nangilapha esangweni uthi Mthatho. Nithi baba. Ukhile eDokodweni. Nithi baba ngikhile. Uthi hey uyena ngiyokhiya khona la. Hawu. Ngithinteke. Ngithi mina ho. No, khitwa kodwa abantu begqoka impahla ezimhlophe bonke bephambi kaNkulunkulu. Ngiyokhiyela eDokodweni. Hayi ngathi angihambe ngokhiya. Ngafika ngakhiya ngabuya ngaze wasonto. Ngathi hayi ngizombuza sehleli lapha endlini sesidla amasi. Nambala sabuyela endlini. Sabuyela endlini naye. Ngamuza. Ngathi shaya. Ngathi yini uthi angikhiye eDokodweni. Sokugqoka ingubo emhlophe. Wathi wemthetho ngathi baba. Wathi ingane wena. Wathi ngafika mina lapha ebuhleni ngineminyaka ewu15. Awazi lutho. Wena uyingane. Ngqondo ukuthi bangcwele. La siyakhona. Sondalo la ngapha masokhe. Uthi indodana yami uthi mntanami mpala kamthatha uhloniphe uhlolo nyoka insuku zakho ziyokwanda ezweni. Akushiyi ubaba wakho okuzalayo kuphela. Uso noma muphi umuntu obaba.
mthathe celani niyakuphiwa celani nizawuphiwa funani niyakufumana funa ngithe inkulumo yami yokuqala engithunywa unyazi lezulu ngithi mina ayikho indlela yokulungisa ngale kwethuna zenze manje ukulunga futhi abantu ungabakhohlisi tshela abantu iqiniso likashembo laziyo musu umnene ukuthandwa abantu ngenxa yokuthi ufuna batshela ngomthetho wonyazi ngqongqothani ngqongqotha nantunya sezulu sizongqongqotha zonke lalela mngani wami nawe uzobhala igama lakhe encwadini yokuphila uzocela ukhiye asazi lokhiye esiucelayo omngena emzini wengcwele ebuhleni bamaNazaretha lo muzi waselinda lithi izwi liwusango lomngena ebuhleni bamaNazaretha asho njalo amakhosi unabaphuma ithi lo muzi waselinda wamakhosi umuzi omngena emzini wasebuhleni bamaNazaretha sizocela ukhiye uNkulunkulu unyazi lezulu niyakuvulelwa ngokuba lowo ocelayo uyakwamukeliswa nofunayo funa manje usenethuba manje uyofumana nongqongqothayo uyakuvulelwa imuphi umuntu kunina kini okungathuma indodana yakhe icela isinkwa yebo ayinike itshe na Jeremiah 17:9 ithi sizwa lana qhubeka inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke bakwethu sinje inhliziyo nawu nje inhliziyo wathi mangele nawa ngento ngithi mina igcwele athi manje wemthethwa yini ngithi hayi manqele mfundisi ngithi kusuka la ngaphakathi ngoba uthi ushembe uyenzeka futhi nawe uyabona uyenzeka umuntu njengoba ngikhuluma nje kanti ngikhuluma nje inhliziyo ikhuluma okunye uzobonakala nxa uNkulunkulu esakuveza lokhu phambi kwabantu ngoba kukho oyokwenza ebumnyameni kungaziwa ekukhanyeni kubeka yonakele kakhulu inhliziyo yonakele kakhulu ubani ongayazi mina Jehova ngihlola uNkulunkulu unyazi lezulu ubona yonke imithwalo esithwele ayikho into la ekhaya sikhuluma kodwa ilimi embili sithi la ekhaya siphila ngezwi kodwa futhi bekhona izinto esizenzayo ngaphandle kwezwi ngoba la ekhaya ithempela liyakhonzelwa kushembe alikho ithempela elibekwa umfundisi nomgangeni engakhonzile kushembe lapha ekhaya uphila ngezwi ayiba unkosi kuya mtheni nkosi ngilinga izibilini ukuba ngiphe yilowo njengokuhamba kwakhe ayisho njalo mphamba ngayimphamba akome ekhalesweni mkhumbule baba lapha ekhona yayisho njalo ithi lo Nkulunkulu esimkhuzayo unyazi lwezulu lipha loyo njengokuhamba kwakhe nanjengokuthela kwemisebenzi yakhe nangokuthela kodwa hey wasincoma uNkulunkulu izolo kodwa sikade kuyingozi umnqono ushayela sesinensuku sikhona siyibona into senzeka bengcono engqoma madoda uthi wena mkhosana ayithanda lento eniyenzayo
ngiyincoma ngathi abashumayeli ngathi webashumayeli bakithi abathi ondi ngathi bashumayeli ngiyabona njengoba ubaba esethatha isiqaphu wanhlabisa wathi unomsebenzi wenu nibhaswa phela ngalimali sikadeni babe niqinise qhubeka ithendele liyondla masinyane lawamakela ngiyabonga incwadi ehlabelelo zokuqala amazwi ahlanipheleyo 9 verse 22 uyabusisa umuntu ongahambi ngokuyala indaba esibhekene nayo inkulumo yami engithunywa unyazi ithi sibhekene nengwaqa ongeme endleleni yezoni lalela mngani wami uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa kababi ongahlali nasenhlanganweni uyabona mngani wami nizohlukana nomngani wakho kusasa nizohlukana nomngani wakho kusasa umuntu nomuntu usho njalo ngangikhona ngelanga unyazezulu litshela omunye umpala lapha ebuhleni lathi wempala lathi ukuze usuku lokuthi ungene ethuneni lakho wedwa qhubeka kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozindlayo ngemthetho yakhe hayi mana baba mana ngiyabonga mana ungamali emaqhele singenza umdedele lapha izwi lenkosi eshila kanti ngenza umdedele ngoba kubuye umqalo waqala ukuphakama unyazi lezulu uye lo abona sithi ingubo zabashumayeli ambona ithenya inkosana yakithi siqoqa nasamba kamoto ithe mfundisi uyabona lapha nukujike womisa ufikelele eKenani uthi baba mfundisi insizwe eningi zasala lapha zathi kuwa ambona awuzwa unyazezulu uthi intaba engcwele yenhlakazi ushembe iKenani nje ushembe intaba engcwele yaseKenani ushembe unyazezulu uthi unyazezulu uma singekho thina abashembe intaba nje okuzingelwa kuyo inyamazane uhanjwa nezinja nasi ngethi umdedele lapha umfundisi ushozi usiyakhokhela akungithintileke cha baba ngiyazezwa ngifuna ngesokweni ngiyacela Nkosi njengoba uthi esisiqweni sesibili enkosini la uthi nina boshembe niyamthatha umuntu nimkhiphe esokweni nisebenze ngaye bese niphinde futhi nimthathe nimbuyisele esokweni cha Nkosi ngiyayingcangela ezulwini ngicela baba ungangibuyisele esokweni uthi umphuzu ushoza pheyana okungithintile uthi yathi ngelinye inkosi ilanga lamalanga yathi baNazaretha yathi kuthi insuku zokugcina zongena ethuneni wedwa uthi kodwa thina boshembe siyawuthatha umphefumulo wakho siwufake ethuneni kuwe sikuvuse phakathi ethuneni sikuvuse thina boshembe impethu nentuthwane ize kuwe uyibone ikudla ayinthintekele eManazaretha ngithi angiqwashise ngalokho asiqonde nakho kunye bengisesikhumbuzweni umuzi wamaNazaretha awulapho umuzi
Ngikhethelele ukunqamulela ishabelo sakho phakathi nendawo baba. Ngiphuthuma isikhathi. Lapha eGBC ngikhona. Inkosi enkulu yasebuhleni bamathunya zezulu. Akungithintile futhi. Ithi ngolunye usuku babamkhulu umqalo wendlela oqala ukuphakama owunyazi lezulu. Ezisho yena. Anishilo le gospel wathi isalwazi sathi isakwazi ngoba bantwana wafana kaShembe kangaka. Uthi ubaba unyaze ngathi mina wakasha but awukhawu uyabonakala netsosha. Kambombela. Kamqalo wendlela. Uthi lapha yana ubaba mkhulu ngolunye usuku wasisikhumbule sungumsebenzi wezandla zakho. Uthi ngolunye usuku wayelapha eLinda baba mkhulu. Uthi walahleka. Usho ubaba inkosi enkulu yasebuhleni esikhumbuzweni eGBC. Ngikhona. Ngiyababela ngobungekho. Angiphathi ke mina ithepa ngithephe. Ithepa izindlebe zami lezi. Nenhliziyo nomqondo. Uthi nje. Uthi waduka khona lapha eLinda bese eGBC walahleka. Baba mkhulu. Bamfuna. Bathe bembona waye esekhona futhi baba mkhulu. Umqalo wendlela unyazi lezulu. Usisho yena. Hayi. Uthi baba unyazi lezulu. Bathi abantu ababekhona leso sikhathi bezabuye bathi awu baba besikufuna Nkosi singasakuboni usonephi. Uthi wayesethi ubaba mkhulu bathi abantu bengisahambile ngiyezweni elizayo. Bengisahambile bathi abami ngiyezweni elizayo. Wathi bathi abami ngiyezweni elizayo. Fica amananizelethe phakathi odakini. Umqalo wendlela umbombela isitime sempubuka kala ukuthi umlethe umntakwethu ndolomusa uke mbala phansi kwalisendu hayi baba asibuyeni sibuyele nyasi nezolo kanhliziyo hayi ngomlomo umlomo usho kunye inhliziyo isho kunye kanhliziyo uthi wathi ubaba mkhulu bathi abantu awungidabusile ngacabanga mina Nkosi awungidabusile amanase ngiwafice phakathi odakeni. Wathi awungidabusile ngifite umfundisi wami engimthandayo engimthembile. Uthe ngaphethe lutho eqimbile uthi asenthatha ibhathi lami bamembesa phela usembulisayo uNkulunkulu wethu wese ha uthi kodwa awungiphathe kabi. Nabona ihlonjani bovu. Bathe. Ungenze njalo ke. Lithi inkosi lapha engiyakhona. Ithi hayi bana sethe ningayenzi lento. Mangwele sengizoma. Lapha kaNongoma. Njoba bengena lapha kaNongoma. Uqhamile insizwa ayikhona lensizwa iphethe amaphuto baba nangu umile lapha emotweni. Ithi lensizwa baba mfundisi ngithi mina ungangisize ngithi mina uthi cha lesikhathi inkosi idlula la kaNongoma iye emlindweni olundi uthi ngacela umsebenzi lapha kade ngihlezi ngasebenzi enkosini unyasezulu la liya emlindweni ngacela umsebenzi la ngusisi ayikhona lensizwa khona ayiqokile nguwe mhlobo uthi ngase nguthola umsebenzi ngiyasebenza manje ngizobonga sifunani nami sengima hawu kanti khona abantu
wanenkinga kakhala sisahlangana nomunye umntwana wathi hawuphundise wawuphethe inkonzo elinda wakhuluma ngendaba kahlaleleni wasuyishiya phakathi wathi sinenkinga kasilapha siyabalapha nje abathanda ukulapha wathi baba sinenkinga ethebeleni lakithi senyama manje wasinenkinga ethebeleni lakithi ngithi mina yini uthi kunengane sakithi esonta lapha kuhlaleleni siyacela ufika khona lapha kanoko ndisuka hlale ndhe uthi wona khona intuba yakhe esasana kuyo ongayiqeda cha ngisuke ngingazenzi ukuthi inkulumo yami ngiyiqedi ngiphathwa ngithumleyo unyasezulu angiphethe ngithi mina ngangikhona ebuhleni ngesikhathi senkosi inyanga yezulu ngingumshumayeli wabiza umhlangano omkhulu lapha phakathi kwehlathi ebuhleni ngingumshumayeli nenhlathuthi nathi thina abashumayeli sengiyibeka ke manje sengiyama sengiyibeka manje ndaba kahlaleleni naye wayeuza kwethu umshumayeli nami ngumshumayeli nabanye bangabashumayeli uyisho umhlangano omkhulu inyanga yezulu iyadumuzela isihlala phezulu estage umhlangano ukhishwa uthuma umfundisi madlala ukuthi awuhambise nalapha nje umfundisi madlala wafika la ehambisa umhlangano kodwa inkinga eyayenzeka saqale sayalwa qala inkosi inyanga yezulu isephakathi kwethu yathi eNazaretha bambelelana ukushembe kamoya ngoba kuze isikhathi lapho ushembe wenyama ezohlala engabe sambona kodwa nina uma nobele kushembe kamoya niyosindiswa ngabona mina lokwenzeka la ilinto umfundisi madlala ethi unenyanga yezulu amawishaya ayindiza phezulu ubantu abathezi bawishaya ethi unenyanga yezulu la siba ngumhlangano lapho sibiza iphethe amaphepha ngabe umqini uthi ke i-constitution yaleli bandla eyabhalwa utshela thina singabashumayeli ozakwabo nenhlathuthi ithi esiqwini sesithathu kuyohlangana abashumayeli nenhlathuthi bekhetha umholi zibuza insizwa athi yena kuyokhethwa noma yimuphi wesibongo ngezela ukunika isithombe ukuthi uphi naso akhona ngezela ukunika isithombe ukuthi uphi la kasuka khona njengoba ngekho nje phakathi kwethu zithi insizwa mshumayeli lo sizomkhetha sibongo thile ngoba igama likaShembe liyasindisa uzosindisa lona ogama sibongo thile esabi ngoba namhlanje ibiza ngoShembe wabala kuhlupha isikhathi benginganixoxela mina ukuthi uma ngaphambi kaShembe uthatha leli bandla ulenze lakho uzokwenzakalani bengizokutshela kuhlupha isikhathi somfundisi othile engangithunywe kuye noma abanye abafundisi engangithunywe kubo inkosi inyanga yezulu eyangikhomba ngomunye ebuhleni phambi kwamfundisi Madlala hamba nabantu engangibalethe lapha ebuhleni yathi wempala kamthetho ngathi bangangesona ngangenyela umshumayeli yathi wempala kathi ushinyanga yezulu lapha phakathi kwesitezi wempala kamthetho ngathi baba wathi uhamba nabantwana ngathi mina baba ngihamba nabo wathi hayi awuhambi nabo esho ngihamba nabo wathi hayi wena uhambi nalabo bantu wena umshumayeli uyabona eyanceka esihlalweni esibuya yesithi wena umshumayeli kaShembe wena umshumayeli kaShembe wena ngangadinga ukukhethwa ibandla lo muntu lo ngangithi ngiphethe inkonzo ngihlathuthi uphume la phakathi kwamahlombe ngiphume ngibheke phezulu inkonzo ukusho ukuthi kukhona okunye okunye ngeke sengima ithi inyanga yezulu nase
sekuxoxwa abantu banyezele ephepheni ophunda iphepha sibanibani uqothele endaweni ethethebeleni ethile sibanibani uqothele entabeleni ethile yothi nayisukuma zilaphinda ngezulu ibisithi siyababongela abakhethela ukuxoxa inkosi babusise ifiqhumi angangafuni kusamxoxa ayingangafuni ibisithi nathi izwe elalisa ukungathandi ibisithi ngezulu siyababongela ke labakhethela ukuxoxa engubongayo uba nikhethele nodwa ayi lapha indima zingahlula indima zingawo Nkosi ngiluke ngishe siyabonga sefika lapha esenima khona mana zetha ingcwele bengithunyiwe ezulwini hawo khona na wethu Dloli Babelwe Nkosi insizwe zabazwa lezi uthingo lokozana na uyabona uthi lokozana nalibe lungivalele ekhonini lungivalele ekhonini ngifundise ngithi baba ethi yini lento eniyenzayo ngithi baba athi uyazi nangithi umuntu ngithi akangihlabelelele noma ngithi akangifundele umthandazo wesabatha uthi noma ngithi akahlabelelo lesithize noma ngimthuma ngithi kakhulu uthi ngibone nibipha uthi sisobabili nalo engibuza nalo unazi nangibuye ngizotshela uNkulunkulu ngizibuzana nangibuye ngizotshela uNkulunkulu ngizibuzana kodwa baba siyacela manazi athengwele ukuthi bonke labantu ababa noNkulunkulu wethu uyasezulu abavikele abafundisi abavangeli abashwele abahamba nobaba kakhulukazi umbangela uMdluli ngoba umxhumanisi banaza lethayimale nasigama lomthandazo sizongena ekhaya ayibonga Nkosi sengibuyisele ehlane sobukhosi baba ngiyabonga ngiyacela baba ukuthi abazali bami bakhumbule bonke kakhulukazi ugogo wami ozala ubaba akaphatha umqalo wendlela ukakhulu bathumbo belisima semaphondo ngiyacela baba ukuthi umkhumbule noma kuthiwa usesigodini sosisi mkhiphe Nkosi umfake eshambeni yazezulu ezulwini lakho okungena wathi ngiyawucelela ukuthi Inkosi amakhosi ukhumbule baba ngiyazezulu bangithuma bengenze nami ngowona umsebenzi wakho bonga baba ngusile ehlane sobukhosi amen ubaba so uyisela njengoba uzocela umshwele uNdwandwa asihole ngesibelelo 74 Nkosi iyabusisa ngokubangcwele
Asibonge. Asibheke Nkosi. uNkulunkulu onamandla wonke, Nkosi yezulu nomhlaba. Sicela kuwe Baba wena onamandla angaphezulu kwamanye amandla. Ngoba uNkulunkulu zonke izitha zomsebenzi wezandla zakho ophansi kwaleli izwe sihamba kulo. Ubabheke uNkulunkulu kaShembe. Siyacela Nkosi enkulu esephakameni. Kungabe bikho nesikuzwile unjengalokho esikuzwe sakubona ngamehlo njengoba tebeza la yinda. Bafika sekonakele okuningi Nkosi yezulu nomhlaba. Uyazi ke wena ubukiphani ngakho ulungisani kodwa kokubheke Nkosi lo. Osiphethe Nkosi akhule abe ngangokhokho bakhe Nkosi nesandla seNkosi eShukuru Shembe kuze ube phakathi. Amen.